Во владата не се влегува за да се земат министерски позиции, туку за да се реализираат програмските точки што се ветени. Вака одговори Зијадин Села на гласините за негово вклучување во владата. Тој во интервју за Полок Нјус изјави дека е заинтересиран за 3 главни прашања. Ne mi të interesuar diskutojmë për disa tema, siç janë ndryshimet kushtetuese, heqja e 20%-shit badenteri në gjykatën kushtetuese, për shkak të pengimit njëre për gjithmonë të majorizimit që kishte për tendencë me marrëveshjen e Ori që të pengohet nëpërmjet parimit të badenterit, por sot e pam që me veprimet e fundit që bëri gjykata kushtetuese balancuesi dhe tendencat për ta bërguar disa nene të ligjit për përdorimin e gjuhëve, u pa që nuk është kompletuar ideja e pengimit të majorizimit. Од Влен неколку пати изјавија дека вратата е отворена за Села, сепак нема конкретни разговори. Пратеничката Мимоза Муса потврди дека нема никакви дискусии за вклучување на други партии во Влен. Ka bisedime me zonin Sela? Jo, në dijenin time jo, nuk kemi asnjë diskutim për përfshirjen e partive tjera në Vlen. Momentalisht, pas 9 majit do të shohim, jemi të hapur për çdo individ që do të kontribuojë. Вклучувањето на Зијадин Села во владата беше споменато неколку пати по локалните избори во 2025 година, но секогаш беше демантирано од самиот него. Села исто така изјави дека никаква одлука нема да се донесе до одржувањето на партискиот конгрес, кој се очекува да се одржи на крајот на месец мај.